Finally, hinge guys, iko HDFC Bank ni jeta credit card tini phai sok paika. Hinge norna ang sekango no je video ririka je ani credit card phai tongo hinai hinge phaba phaika hinge pule sekang norok no oje credit card jeta unpaid khasini sekang ang norok no bomo haike omoma kha abo norok no phunuknai bomo haike apply khlai ang oje credit card no tini ang active khaimaka. Pule sekang ang bomo haike oje credit card no ang apply khaika abono tui hingan rok no abon chlai sekang no tam khunuknai je mobile tlangnai ang no phunukana jeta ani email thangai ang o jaga sinai HDFC jeta credit card ne ang o jaga sinai credit card ne si riman yaglo hangkana dia o jaga wa iko nok dugi man khana o jaga je HDFC credit card application confirmation nei o jaga norok dukhana ego jaga sawa thank you for interest in HDFC Bank business money back credit card ego jaga click on value mention link to generate OTP ego borok ano omhaika provide khaido inke pule sakang tam kha anthani call sokpayo inke aje call sokpai mane a madam ni HDFC hene yani kaisa o je Ruksana hene je tongmani o je madam boano direct branch ne hoite call khayo gete kaisa kok ani HDFC Bank account tongo hinpana angaro maintain khaya mane sekango ang 2020 o khulukmani hingka angaro saving account tongo phiaba angaro rangrok dayata 10,000 maintain khai tongo nangbala hingkabo minus o thangjak hinpano borok ano offer tongo hinai sawo oje madam Ruksana hingka mono save khai tonne rika ang oje number norok screen sukhai tonghana naidi norok swinar mano o jaga norok call khai norok bo HDFC credit card nangka hangkai naharai mano ama haita ika aboni agolo hangkai ne boano oje mail rohoka hangkai ne bosawa jotona fil khai pai khan chawa ika ang kuno document bo rohona nangya mane ITR file bo rohona nangya kuno income proof bo rohona nangya mane without income proof bai ang oje HDFC bank ni jeta card tini ang accept khaika ika aboni agolo hangka oja click khai ang click khai ka do click khai thangmani agolo hangkai oja tam sanai de oja ko so you are already confirm your credit card application inke ajago fill up khaina phainaita inke fill up baba haike khaika angrokno abo gallery thangi nangno phunugana fill up khaina ne phai inke oma haike phainai do oma haike borok fill up kharinai jo to jaga resident ni address rok phainai bumung rok phainai iko oma haire phainai inke uje check book so mane check box so click ma khainai inke oma haike click khairi kanga kaino ajagao click khai kanga kaino last to submit ni tongai hinko jagao annual fee hinga 500 taka hinga renewal fee bo 500 taka ni sawo joining fee nangya hinko jaga reward point dok pusuk man abro gotono o jaga tongota hinga tinor ko tola ani bumung rok norok nukhana hinko oma haikane apply khayei jeta ani oje credit card phaisok pai mani kokta hinka ama haika offer mano ani mo 31 March ni sekang angobo apply khaika hinkai 4 tarikh hingka 4 tarikh April hingka kaino ang virtual card makha hingka 8 tarikh hingka kaino oje card dispatch bo wngkha hinkai dispatch bo haike wngkha angno obo phunuk ribane jeta HDFC credit card ni nang tak sas khai phunuknai dispatch nadi o jaga nok nugui makhana hi HDFC Bank credit card member your HDFC Bank iko last 1543 has been dispatched iko ani tracking ID rok man thagata ang oba dispatch ka 8 tarikh April 2023 bo ama haita nganok nugui thangana inke aboni aglo hingka kaina 8 tarikh dispatch ka 8 tarikh dispatch ka hingka kaina 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 hingka ang je video sanamai tongo tini ni date hingkai 18 tarikh tini na ani oje credit card phai sopai mani ama haita jotoi 11 din nangkha wait khainani ama haita shonibar robbar mane office bond tongmani bagai abo dakti sopai liya hingkai tabo phaidya se kok collection thangi nganrok saiman kana mane bobo haike credit card ang apply khai oje HDFC Bank ni credit card apply khai ang accept khaika ama haita hingke tabo phaidi sung oje bisingo tamatong singabo nailena unpaid khai tamni hingka kisa khulugi naika tamni hingkai chung je purwo courier boy ni hoite phaiga hingka chung abo khulugi nai nango ngya hingka kai bezalla hingka ban bagai hingke omo hingke terms and condition bobo kato busuk feature mane busuk annual fee amorok
tongrao hi o jaga o borok porna hingke de o jaga o most important terms and condition omo kaisa borok book rohoro o jaga o hingke ani card hingke to o jaga hi obo business money back oboni charges hingke 499 jeta annual fee tei renewal fee ama haita hingke singo bono site toninai omo asok important pana ang obono olo porinai video logoi thanai mono pori tonga hingkai hingke aboni yagolo hingke o jaga o tebo HDFC Bank ni jeta contactless cash guideline boba haike login khainani boma haike open khainani o jaga o jotono tongota first step second third fourth obono nai sing login khaimano ama haita hingke nong nang kisasa phunukna login khaibo olo video ni paithogo hingke obo just proper number rohoriu ama hai kagos rokta tukatuki hingke ama hai books rok borok rohoro oro HDFC Bank credit card member agreement o jaga poriwi terms and condition ok sing nai mano site tonri sinai ngenai di o je card hingke oro bonorok nugui makhana ani jeta bumung rok o jaga o hingke o jaga nai di card ni jeta number tei bwsuk limit makha hingka ang oro 58,000 limit makha hingke HDFC Bank business money back credit card limit iko jaga 58,000 limit mankha o jaga o fuel charge nadi 1% fuel surcharge waiver petrol daka hingkai spend khaika hingkai 1% mannai reward tei on every spend mane nung 150 taka rok nung spend khaika hingka online tei 4 reward point mannai hingkai tesa obo haino tesa 150 khaika hingkai 2 reward point mannai hinui o jaga swijak rok norok nugui mankana tei o jaga sawa 2500 bonus reward points on spend 1.8 lakh in any anniversary year nung tomung no 1 year o nung o je credit card bai manui nung pai 1,80,000 ni nung khoroso khaika hingka kai nung 2500 taka ni mane kaisa bonus reward point mannai hinui o jaga swijak tongo ta hingke o jaga bo haino jeta card ni jet pin generate khaina rok ni bagui oro call konta rok tongo hingke chini jeta card hingke omo hi ang nokno phunuknai jeta chini card ang kono swkak yako takoi nong bwskango sakak phunugo hingke chini jeta HDFC Bank ni jeta credit card hingka omo hai business money back jeta credit card hingke yango ulta omo hai tongo hingke ang oro CVV code tongmani bagui ang bono blur khaika hingke omo hingke chini jeta card hingka kai tam card hingka nani visa norok nugui makhana visa platinum debit card omo hai hingke oro expire rok tongo tei bumung rok tongo ama haita omo hai nini bo credit card nung apply khaike mannai genok saiman kana je credit card bomo haike apply khaika botike mankha amorok bebak nok saimanka tabuk o je credit card ni pin generate bo nokno khai phunuknai tei bobo haike login khainai jeta apps tongo application tongo ar bo nokno habui phunuknai hingke ang o je card no ang oro no tonri gatnai je bomo haike a card no chung ungko khainai mane manage khainai ba login khainai hingke aboni bagui nung play store my card nei nung search khalai nung download khai paidi hingke ang obo already download khai paijak hingke aboni yagulo nung je credit card to nahapuro je mobile number ribo a mobile number nung o jaga o fill khai ma painai hingke ang o jaga mobile number no fill khai painai hingke aboni yagulo hingke aro get OTP o fill khai marnai get OTP rika hingka keno o jaga o OTP painai OTP paikai o jaga allow khai redi allow khai rika hingke no o jaga submit khai redi submit khaika hingka keno jeta a apps rok to open ongoi thanai hingke nadi o jaga o nok nugui mankana hingke o jaga o limit bwsuk iko nok nugui makhana o je card bai je limit oro jotto khabijak o jaga borok je card rohoka o jaga 58,000 limit hingke o jaga 58,000 limit hingke o jaga o nung card control khaimano card control khaina hingke card control thanai card control thangka hingkai o jaga o nung international ni bagui off on cash withdrawal ni bagui on amtui rok jotto o jaga o khaimano ta bwsuk nung tamo manui paikha nung o card bai jotto nung naimano hingke ang kono phano o jaga manui rok paiyakhuk hingke nongo tabuk ang beke phunuknai hingkai o jaga tei nokno phunuknano o jaga tabuk change pin change khaina bagui o jaga pin change o chung ma thangnai ama haita hingke nung o yang tui nini statement karimano
hingke tei EMI nung ko salamano reward point khai o jaga habo hingke tei nungmo card no nanglia block khaina block khaimano hingke change pin iko jaga change pin hingke change pin to thanai hingke guys na o jaga o pin change khaina bagui o jaga o set pin instantly hingke o jaga o contact khaiui norok pin change khaimano hini chao nog kana call now hingke jeng to call khai ang no phunuknai bomo haike pin change khainai hingke ang o jaga o contact khainai contact khai nog no phunukana HDFC Bank's credit card PIN generation service. Please note that this service is available only for primary card holders. Add-on card holders will receive physical PIN at your mailing address. गंदर क्रॉस हम खना कना पिन जनरेट करने बागई जे प्राइमरी कार्ड होल्डर सिमिनो कृपया अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करें इनके आं दबाएं ओ जगह ने जेटा क्रेडिट कार्ड नि जेटा पिन ना आं ओ जगह सही पाइनाय इनके आं ब्लर खाइरनाय नरक जाहाते नमो सिरतेनि बागई इनके आं ओ जगह आं ओबो जेटा पिन ना आं ओ जगह सहिरनाय इनके नरक कॉल खाइयै अब हायकेनो पिन जनरेट मा खाइनाय जगला हैश रेडी छावा नया क्रेडिट कार्ड पिन बनाने के लिए कृपया डायल करें 1। इस सेवा से निकलने के लिए कृपया एक सिंधी का आंग एक सिंका वन टाइम पासवर्ड पाने के लिए कृपया डायल करें 1। आपने जो वन टाइम पासवर्ड पाया है उससे मान्य करने के लिए कृपया डायल करें 2। borok pila sakang one time password raho pheba ang amoi khaliya ang tabor one time password salamnai एक्सिन छावा ताक और OTP फायना आपका वन टाइम पासवर्ड हमारे पास दर्ज आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है क्या आंगा बनो सही क्या धन्यवाद आपका क्रेडिट कार्ड सफलतापूर्वक मान्य कर दिया गया है आप 4 अंकों का नया क्रेडिट कार्ड पिन बनाना चाहते हैं उसे एंटर करने के बाद हैश दबाएं अंके जा हाय सही नहीं आप जो 4 अंकों का नया क्रेडिट कार्ड पिन बनाना चाहते हैं उसे दोबारा एंटर करें और हैश दबाएं इनका अंके जा abono enter खाइनाय दिबार मा सिन दो abon yaglo hash सिनाय धन्यवाद आपका नया पिन बनाया जा चुका है अब अपने क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने के लिए कृपया उसी पिन का इस्तेमाल करें HDFC बैंक को कॉल करने के लिए धन्यवाद इनके नरक सेमा kana guys bobo haike je pin sanam इनके ओ जगह मेसेज फाइफे क्या नोनो ताक फुनुगाना बोमा हाइके पिन जनरेट खाइका नाइदिया जगह you have successfully changed pin the for credit card को ending असक इनके को पिन सक्सेसफुल ngै थांका इनका माखनो निनि जेटा क्रेडिट कार्ड नि पिन जे नों अमा हाइके सनामै मा पाइनाय ओ जगह माइ कार्ड थांया कनकै अब हाइके जेटा क्रेडिट कार्ड नि पिन नो चेंज खायो अनरको जगह चेंज पिन थांया कनै मा खाइनाय इंगन नang फुनुबै का प्रोसेस कार्ड नि कार्ड कंट्रोल खाइना बागै बन्दंग फुनुरका अ कंट्रोल थांया कनै नों मा खाइनाय इनका आं अलरेडी कंट्रोल खाइपाइजाक इनका बन बागै आं र खलाइलिया इनका नक सेमान kana क्रेडिट कार्ड मा मानिया गलो बमा हाइके पिन जनरेट खाइनाय ते बमा हाइके अ जे क्रेडिट कार्ड आं एक्सेप्ट खालायका बर बेबाक नक सेमान kana इनका मा हाइने भिडियो नाइतन मो जुङै दङ हेनर कक बर खनि टेक एंटरटेनमेंट YouTube चैनल सब्सक्राइब खालाय तन देति अ बिदिन चाजा कांगा काइसा लाइक ना ता पगदि ताम नै केनर अमा हाइ रिलेटेड भिडियो नाइ तङै मानाय बसकां सालानो इनगे ते काइसा कक इंगा काइ SBI ni card bobo haike apply khainai ang abo next video tui phainai hingke jei credit card online ti bobo haike apply khai abo monong no phunugana te kaisa hingkai omota ang offer se mano hingke offer mana hingka kai norok jefuru borok call khayo afuru norok bongni kok no ma khananai te kaisa kok hingkai ang description no ang mobile number ribana hingke te kaisa kok hingkai baksa kawangmano credit card ni department ni call khayo aboni bagui joto call no ba accept khaina kogya norok kamake bujiwi nai borok bai kok ma sanai hingkai tini baga sukno jotnana hambai bye